Hallelujah. Mensang mau maingko. Yet ngoy Jacqueline bil portor. Ayan song kapagap ay bil mentiang ki sharing me bit pwopwoud mona child ban bil tolaw ya kapagap so ibang kapagap chow yuto Koaros me koy me banto tamor. Kalangan ng komisyo ako so by di sa bato tabang ko promeni marang count Jesus. Sa kasabal kalangan kiyang kamusabol mo malimpa ko ang kich nan maray nan ranwad. Ye rano met makumgatin buya tapos ang kakperen lale. Ye rano met makumgatin muitang kich senan kiyas ngakan maur. Kalangan kiyang kamuyo Lord kisakisen nga namu Sarawi makumgatin gat kitor na sampawat. Pariya kit samalaro ran Koaros o Lord ni donat. Muitang kamuyan wiyat kaunat sang kumawar sa kakon sa kaka asa kawait de ka school de prompting and ngen Sarawi nanat morat mongyong ong tip ong kawait ong bebol wag kamu me kamait kamu me saun sawa sabat Lord kamu me at padahk kalangan kiyang kamu ran Koaros kamgatin ye yang kit sabul mo masan ka tete yang kit usabil ka kon sa ka testify nanat more magomugod yes komugod magkajeng katabangi komgenggatin masan komgenggatin kawait o kamait o kaskuli at more naneweuran kalangan kiyang kamuran wato Lord ibilan kita so mawan kapagap kito na way kalangan kiyang kamuwen ponbe kalangan kiyang kamuton tatagan government kan ton momot so Lord ton tiyak ewe simpanene nanewe we nan kosap nan kausan main count Jesus ikapagap kiyang kamu pebolen Koht ang katintriya tapos sapul mo aramas kan Rusia nan buin pombe nan liki kan wasa Koaros na sampa makom katinirong kit men pombe mi miselia o Lord ikapagap kiyang kamu salvation the kamor more so to kan kaklel aramas Rusia melel tonay way kapagap kiyang kamu katin raise up workers kita ton the talk main count Jesus kamele Lord bingkong katin masanisan pakiyang sama miyo an katkita ton the talk ni donat miminan son rak aramas toto anahne komi absoton the talk kapag kiyang kamu yeupana and mianan nan momotso kan o Lord kam katin so say kit was ang kakpona sa kawitin ngayon Sarawi kiwi sang pain kawit te mata-mata aramas te tiyaga aramas magangkaron pa ko poron ko chika bagap kiyang kamoy nganan limpa ko Lord nganan wewe nganan mak and kak mitanan maurin aramas kom gachun kak wiya song kan mesagan oraman me mau Lord pwuhk me mau Koaros po sang kamoy ikalangan kiyang kamoy sapul mo inaw kan makom gachun ko lang sapul mo aramas yay kapag po Lord Korusia mababunsa say kamoy and mia sang yo makom gachun wiya nanat maur maban pwoud melel eurair met mesami milale ay kapag kiyang kamoy Lord niabil ban lifted up maramas pan soja aramas pan soja prasang kamoy Koaros mo kodong kamoy yerpan cheng arail poson o arail mata-mata en menewang kamoy yo Koht o kamoy yung gachun tatong kenggit kalangan kiyang kamoy ikam kameleleta misong laute o kambang gachun wiya ba melenan morin souleng kan mesuda souleng rabana say kamoy Kampangatin take over, oh God, take over this world the way that you know, the best way you know how. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the revival coming. I pray, oh God, as I plead the blood of Jesus over this globe, oh God. Kalangan kiyang kami in Jacque Krais with the no isang utangan triple, with the no isang sumakan, with the no isang oppression, the Ekeite, the kalitun ngayon south, megan wato o matmatong gisapul mo magkapagabangkan, ipelian tao, isiko isang aramas kang Rusia tama anahne kosang rail parang kaklang kamo yo Lord kalangan ng kamagawang Jesus kalangan kiyang kamo sapul mo malimpa oh Lord pagkalang lang salita the creation around us speaks greatness of you oh Lord we bless you we bless you we bless you you are good God you are awesome you are wonderful you are never changes oh Lord main count Jesus kalangan ng kamo kapag nga marumusaraw kalangan kapag kiyang kamo sapul mo malimpa Bebolan Koht tatagan nga no Sarawi
Continue to lead and guide us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mesa mau Korusia, malkan me bilapcha katsta pwen bilyanya nan ay time in kapagap. Mamia wasa me matakreman. Mia wasa me matakreman ya child. We kapagap cha toke. Toke ma mange manan ne nan pukia sojele bil nan chinsawa. Okay? Toke pokita ngan sauch kin bibir sele poengak oppress kin ke child so mawangka kitang kin ke child so maw kitong ke child punot so makcheban sasa lugur yang kot nan marainan rana kan a child more pangkin so jensen amaw. Okay, po iutangan trepel kot oye ngir steady pitipitaki isba pangkatalla apan koto po yang kotong kasatonga askim saksin buya pa samin kan aksin buya pa kawela kan. So kami yung ngoy at saka magun palang o isang pan-trepelente toke kita. Okay, so ikasaya yar chamamuyen mangamun matak taja toke mangamun kuntang maula ni marangkaun Jesus. Okay, ni ay kas school ko kapagap. Chay sukurong kapagap roy pitak selita kapagap ngilamaw pagkaunon tatok. Aban tatong kita kapagapin poson. Okay, apan tatong kita kapagap poson, apan tatong kita kapagap metoke yakupron tame melen. Karata makapil sa mer panape katoke chowa sa me sumaw tematakrem udata commanded. Chayla sa magchalan ki authority pon sumaw. Okay, chaylan ki chay kauntar sumaw. May song ninda so miya pakikin sumaw. Okay, miya pakikin sumaw. Istokin nale winnie. Porela is chaman yata I can last na the winnie ni marang count Jesus making the tong ran Koaros. Okay, miya pa porta chin sa waya pa matak te wiyo ko kokselia nan marmaray matak. Okay, nan pukiya matak chay matak seli banda kapakap kini marang count Jesus miya jabil testimony me bil kaparan nan ngene to chaman aman ay kasan me bil sumauta ari apa ni bil matangan chaman yata ari ansa me serpeno kolto ayo antenda me o puchakotor ari kapagap chanek sejapan burunawa ya bileo call ya maular so iduen mo magchebang ko sa tala kapagap cheba nasa atal kas puem pasabang pogita kauno yurong magchay poson magchewiya ki kapagap chiyak yun wiya wichari abang kak so cheba sabang. Okay, pogita kauno kung kupur peren ki mayroong miya poson rechel arangoya ya titudin da mamia ko chiko no ang kapagap. Okay, may pang kapagap ko chanana sabang. Pogi machay so chika mera lar chel ter buya. Okay, po apan inenay so chika chaba apan chel buya ni chiyak apan chel poti isang nan chiyakan momotso. Okay, kininda chiyakan momotso may nagangkansa sa watang kumailap. Chay ba nurong momotso o ngayon Sarawi wag pasang. Momotso anahne ngayon Sarawi. Aramas mo so chay sabalap kachanga momotso chiyak tor chiyak aramas. At ka kon tamang kauno kupurong Koht. At pil release power in Koht. Okay, kami yung ngoy ba kami sabal. Nanti yung amoy wang Koht. Krais may mirewan pangin men pati yo to aramas. Chay wuwag mo kami yung ngoy suka kamawya aramas. Kaya aramas. Chay suka kamawya aramas. Chay luka ito Krais na na chay maur. So Krais mana men wiya megot. Arma chay sucho sarapasang. Chay sucho kokop. Chay sucho kokop tuwa cho kasiya way taon makao na masani here. Okay? So makao na masani kamu maulayo ay ko sa yacho kamu maulayo angin kao na panser kamu. Pagkita apan tutok nan achay lokaya ka. Amay chay kilikilang kamu ngay kipanaway a close blessing. Such a blessing panggoy. Amay pansarapasang kamu maulayo. Kao sa sangen sauchin so mau. Kambana lay mo ma. Okay? So iban tola cha kisair nito na kaskas kul ke koto Pwopwoud. Okay, sen scripture cha ya ban saira cha pora lak kapakap o wemen kapakap yemen kapakap ikamelele me nia cha luye kapakap kesempwal cha den wewe ki me bit Pwopwoud ki so ucaran Pwopwoud te so wewe panang Pwopwoud imekarata pil
irailakan mapopod pan pilwiya kapakapo ken apolan basapang pokita momourki macang-macang likin masa ng Koht. Asa macay momourki macang-macang likin masa ng Koht, chay laplukur yang marangkaw no utane bilkin apolan basapang. Okay? Masa ni nansems payo isu chay humble ourselves, resist the devil. Okay, humble ourselves what ki iban nak chikla tama ka ono ko pwuhk-me ibang wiya kay dekin sanay ariya yang pangkakan gimana man don chepelien kau sa trang. Okay, may men wiya sinaklabalap ka mo di pangkakaw solok pokita ischute tong masa ng Koht masa ni ak chikla mong Koht ak chelan bangkak resist the devil, cows devil, Satan, demon trang. Okay? So kayong Korint isa kayo silu may bang wata kata kayong Korint isa kayo silu kumwail dehdehkihla mau padahk Duwen Krais tapwin aramas Koaros Duwen pwopwoud moangen Ahpw o Duwen Krais. Okay? Nangka school me ikan kanagalaran ako sa saya pwopwoud ekarasayang Krais tapwin momourki so pwopwoud moangen ta Ahpw nasari ime count. Okay? Ime count. So niya chaypan iko sa yayar chayden aledi kauno niya chay kapara kasasong lang count Jesus imo mocho. Okay? Kasi yayar magkauno okay pak ola ka kan Koht wasa sapom porakan reabuse rakiyang nan tuja kaunan mes so jampungan ko saya besonggan. Okay? Kiyang lakila ni pali na abuse up. Kauna tuja ima moangen mamiyo kasandim panay na yo ngoy no man unay sarikan pan tama pa ko saya masaban punggila. Okay, sa kakiyang kita churro ama irong oy pwuhk ay papa manapan irong oy o talk mama ekak pungki amaso tama pungki yo imachebang pungki. Pokita ime moangen. Ari panay na yo bangkin no mano sarikay bangkin liklikiyang papa manap ekonang olang kapakap. Pwuhk puksaraw kapara ko ngi Krais. Okay? Arya imin kakela kayang kechay. Okay, ola kan making ko sayang rakenta. Ay kan melelin sa walang lapwis chumong pwukoah momotso. Well, kamsya na pwukoah momotso. Aramas korusiya na sa walang. Pwukoah o nga tra magkauno itiyata. Pwede pwukoah momotso kasandi na aramas arong ay so jowiya mao. Pokita kaite kay pegar. Karasapa Korusia pun sampai ko nang souleng pokita maso relusang wehin Koht. Kaiteng Korusia anahne wamparon padahk songkoah bakaiten. Irail kancha me pegoro mimre irail porang kakasampaliki. Pokita lokayang wayon ta you can only do best in your gifting. Nan sapol mo kisakis. Nan sapol mo kisakis so kamkak papah mau. Aramas sapol mo kisakis business kamsya na wamparon. Okay, aramas pangkasan yang kamu wamparon as jemuremi kamkak business Christian man. Okay, the woman kamkak we are business kamu souleng man. Tema kamu amu kisakis women and sport kamkak we are souleng and sport. Okay, durin souleng kan kun kowe play maraking kasaleta Jesus nan wasame samba bagon gilgilang rail. So tama field, tama trail baker. Kaitang chay korusyan kisang kisakis choyo. Tama child baker akan kas. Okay? So may ikangongnya ki mepulapulkan olen pon pe memakan. Chaylen wiyala solang. Chay sujana na wiya chunta tagan momotso. Ab chay korusyan na solang. Dapat solang ngoyo tronumayo sen papah kauno isaulangan mo ngoyo tronumayo sen momourki Sarawi ime wiat kamelel ime wiat kentonan meur
pwuhk song Koros magchailen wiyang kalingana lakot. Ma sports, the business, the job, song ta. The kalaga megoch magchail wiya. Me wiyak the artist, the music sound ko lape. Tama child baker, tama child kaperan, tama child talent, child pwuhk yak child souleng. Krais pang sansal tawasa ako. Okay, so chaipan Krais sansal tanan tamak child wiya. Okay, kay tek chaipan nek pasang o ibang gola souleng Sarawi ipan pidoya ipan memory samba kay den. Chaipan mo ito lelenta. Melama isa sayang mo na ibang control. Papasaw lugo kokolya melama kasayang. Okay, so Duwen chaipan rong la Krais, tama Krais wiyayang momotso e protect, e para. Okay, e para o Ekeite peni pwuhk momotso. So papah man apan para Ahpw na seri o Ekeite peni pwuhk kamaupan Ahpw na Kitipeni wewaki esalapan men wiya songkan meswetong Ahpw naseri. Okay, pwuhk klangla pokrala mawa to a self sacrifice. Tamak Jesus wiya yang Kitail Ekeite sapulma way nan lang Ekeite sare when railen lobualai rang kapetiki korurki momsuet la mon aramas pwuhk men kamara la momotso. Ari mo man papah man. So papah man kin ko wait talk po kita teman-teman kamor pa Ahpw naseri. Okay? Ahpw anahne wow niki po kita papah man wiya pwukoah. So mo man Sarawi kamperang Kitail. Ari tami ko susayayar ko to wang kauna para kilaro mau makamuyongo tapwin so mapopotin sa mau tuwe. Okay, popotin sa mau tuwe Kitail. Pwuhk chaikin pilata men sope sangkot men wiya chai kaperan ak chaikin pen luketo palilaw na chai kapal. Okay, chaikin pen luketo po kita ola kakang alasang kauno ayi mo manaral kapukpukta ti chakara panaral kapukpukta makauno kapanggan raita ran wiya lang Koht. Okay, ran wiya lang Koht. As chuka pagkata pa chailan chang selito ita demon, the Satan. Puan kakatan keng Kitail nain chapel. Gaya kapang Kitail tapwin men fellowship men ewang Kitail. So chuban repeat lesson kan me kan kelar. Kesempwal ngoyar mas manipan osaya karapan ay memorpon sampa ngoyari pursue tu jaka doke tami ko don buya no rinanan lingan. Pwuhk chaikin mimi likin planen Koht imakin karata chaikin punot o mekila punot. Planen Koht inanana mau me imi kangkakela kay yang Kitail. Kapan men souleng ko wiyala isko nang kisakis makauno ki yang wuk. Pwelingana en sansal wasa Koros. Kay dekchananim Sarawi. Nan field Koros, nan government. Okay? Nan wehin, nan sports, nan business. Ekono aramas Koros en souleng wasa Koros rapuyet totok. Pwuhk kita dengan anggot pan misali wasa Korusias. Chaipan influence, chaipan counter utungan chapel kan mau ya kauno kito corruption te morswood kan nan government ta besong kan. Okay, chai struck kak nek pasang maurin souleng udan yeyas. Pwuhk konang county kesempwal sanin aramas Korusia maur solar ngayon south pam yo totok selinan nan wasakan. Okay, so labin padahk Korean scripture may banda dong pwuhk time nenen marara. So iroger yaban yogi yang Kitail mepit pwuhd chaipan kola nang kapakap. Labin padahk limaw isakwalu. Arkapan peraniki pwuhd o rapaki peran rehn serapin pwuhd kian. Okay, pwuhk chai sujugan wat puksara mo ime matawa. Ong Kitail kan magala problem po. Meled ngoy chachani souleng miyay problem. Okay, miyay kapalin pwuhd. Answer pon mi minang Sarawi. Arma kami mangi me kom sujugan watak Sarawi. Icha eutrap
pwoud na pilin na pal. Pokita kauno me design, kauno me kapung child aramas, uyatak child pwoud, uyata paluara child pil work pesang. Ari makchay socho kotoren kauno rapaki pwuhk. He's the creator. Maima uyaya kan mangi me Koros me tueta. Kupur maingo. Nai telepon aramas choko kon. Aban mangi me Koros me kamau Kitail. Okay? Pwuhk masani ngoy me asa plana kan me yan ki yangok nanchara maya reyesak tuwa wesakeo. Ngoy me an ki plana kan plan mau kan. Me pwuhk, me koporopor, okay, me planin kamau. Ari apa palong Kitail aramas man sujaman watak na pug Sarawi. Apan sa tamak sangan plana kan magosang rengkot. Apan kembin uya. Tuwedra chay pilata sabo bawaso pamia samat magatkat lang. Okay? So masani wasa chailen rapakia chail peren kan rehn mawas kasayangol rehn serepin mag-child pwoudki. Okay, rapakiam peren rehn serepin mag-pwoudki yan. Nan irachikachik riyay ko sama tama ka pan kiyang ki aman o tama ka pan kiyang ki aman li toror limbak. Dama ka anahne linganen aman ol Ahpwd. Dama ke anahne, okay, anahne linganan aman ola Ahpwd. Kauno katin masani me Koros megagin wuya. Katin masa-masa nuk wasa Koros megagin kolaya. Oh. Dipan aramas suat ban ye litipeo. Ekin lodin antipa. Oh, ekin lodin antipa kan. Ekin mela pwuhk sotra kak katoketia inang. Pwuhk mulatak. Oh, pwuhk mulatak pangkare yang nan so. Okay. So chay weki ni mauren wata kasi saya pwouder apel kilikilangan naman na pwoud. Ako saya rapaki ang peren rehn serepin te lima ka pwoud kitan. Taka bang kilikilang ki anaman ola pwoud. Kaya minampok Sarawi. Imagarada chay chukak koror minampok Sarawi. May pan min papah Koht, teso chay min papah Koht. Aya buya mo ketua masani kauno kung katin masa-masa no kuasa Koros. Okay? Masa-masa no kuasa Koros. And some Jesus catch pun sampawat right we kata sangan deep. Masani one deep mangay pilkilangat man li mal mon masam amaliel pakialar mata sapong yang ketibatar. Okay, tipin kamalo miyarya. Rehn aramas. So aramas nanan mangain tip. Ime ko saya inang. Arya tame ka school me yapchen klar kanagala me pit pwoudo child sojo pwoud pok child patch panacha ni paluar abo soul body spirit ningen ni soul ay banda ni maliel ni papam ni inang o ni spirit. Okay, sang suluwak chay pan wiyalayo. Kaya te kwende pa na jam na wiyalayo. Karita apal tolul chay lang pabunsa sa Koht ak chay lapan ki pwoud mau. Pwuhk kita kauno initiated, kauno awiyata chay lang pwoud. Arama chay kanggo do sa yamomekan picture. Pinginsaltor. Okay? Nang counseling te nang koso yang aramas very loud problem in pwoud. Arya ichakara pa mo kayo child karyalara child pwoud kan po bebog checking katan ki pwoud mal. Okay? Pwoud mal apte popuyesa nan ki pwuhk amo irakoros tip kamal nenek irakoros tip. Okay? Nana ko metuk chay min pambikatan ki pwoud mal.
Ari matawa ikan title ke pwoud mal. Pwuhk liaman saran liaman akan men kon me kesempwal. Okay? Main mai sa kauno pan pwoud mal istiban yak megot. And so miya sa kauno ngoy pwoud mal pan kang. Pokita kesempwal nay ngoy nay nan marki. Ola man pwoud kiniyay kang ka pwoud ya wat ki I'm nobody. Okay, so kesempwal chailan kilang yawana chai valuable yawana chai kesempwal. Armay ban ipsapal yap katan ki ay pwoud mal. Aba okay liya ka making kasayang rementron ko pwoud. Okay, arail pwoud kan arail partner kan kang ko pwoud. Ari ay kin encourage na scripture me wata kata ayo. Okay, kasi ayang child me ma ngoy li aman miyay poson or yay photo sutra poson apa men mimrey yende kausala yen sen wiya pwoud po ay poson pang kamaurala kauno ban sapang ay kapakapaban maurla po wang ya ama ngoy li poson man ay photo sa sakot o imen changasang ya may the way ngoy pan salatakla ikak prom tiaray pwoud me ban limpa ko ang Koht. Okay, putama ka ono raprapaki kachailan olang Koht liang Koht pwoud wiyata na chay seri pwede seri kan render 9 chapel apren 9 kauno. Okay, pwoud wiya balil chochon kichail pwede ya chay chiyak. Okay, chay chiyak wo ki chay kisang saran holiness saran wow and nan palwaro ragak ligal kam seli jo iramawar. Okay, aramas kakatang ki rayer pwoud. Pwoud ni Duwen Krais men sapol mangko aramas nan wehin Israel ko ho may pilkilang Fiji ay pwoud men Fiji. So Israel pan riyaman pan men pwoud tay rapan ko de pakta rascha pan pwede pa na olaw lel ran me rakosane rapang ko pwoud rakka pwoud lanek rapkak pwede pa na. Okay, i katodo kan pwuhk Sarawi kokodo moing korantong at child mueka aramas wiya kawela po ikin rongasan rin ay nono kala po may pilchiya kan ponpi mas raganda virginity test wedra li pwoud pan testin may pon po may pon panay na pon masok ni Rail Serapino may pon apang pwoud pwoud may pon kasalita makalakal. Okay, ayo mo man chiyakan men Israel ko mumuna Rail kiyang Rail aramas pwoud malapit lisayang grupo ape ong Rail tang kasaro takanamanak. Okay, so chiyako irongasang ay no kalapa me pombe ibiliyang wiya ikamele le pwede missionary kan me koto kaway Israel. Sola. Elen na imueyo. Niyan sa may sinsarapin, may sambar, mo na yaleta Krais. Sambar yesak, sambar yesak siluwa yaleta Krais. Mowa, mo na sambar yesak abe, ayantikan kingkapay lo kaya selipuegi. Ong rail to jo kamang ko rurer kan laut laras o jo am putakte am pwoud. Imoman samba, wugitala o kamamali ala, megot magonang Sarawi. Kauno nin chapiotra, ekupurki, oloi liyo ran souleng. Okay, ran pwoud ka Sarawi, which I watakana na sinisiseo. Kapukipukin koto, bless them. Ka Sarawi rala, abut ko sa yung rak, koway kaparaparala, audela samba. Chay sidrakan dya ka Sarawi yak chay kaparaparer. Okay, wiyata seri kay Kitail. Abdedo do sangkot. So do ja wang ka bete chal chapil kai puyati chapil menda ka maras chapil koirta nan poson. Okay, arya karya kay ma po megot mis chu watong koto ka Sarawiyang emimi bang karya. Arma ngoy no man me pwoud mal ngoy nang kita serigay rai pwoud mal to cha pass down ipapasa ay karya ko kotila. Ay me chala anahne ipsapal chala anahne kaprueto yatri
lelan magkami pong call tama saulikante call na telefona. Okay, so chebanan chiang asame morin solang wat ke chai wato ku purang ko janut kaunta chai penene wato ku purang ko jang kaunta chai we imo mo kan mo kai tek pampul kauno nanim Sarawi ai ko ito ngai memorin sampa saniat lenni kauno. Okay, aramas man kinip sapal kauno can transform kauno pang kaunta ra chai me Koaros a chai kamel kan kareta me yo popot mal isto me popot mal me popot kasa popot kapopot imen bona sa aku ko to imen aleti ai blessing. Okay, isto me pass down ko sa in Korea me ko sa ya popot mal wasa ko sa ya tama ka anahne ki anaman hola pwoud kauno ka chin mama sani me Koaros ekung ka chin masa-masa anu wasa Koaros ka kolaya. Okay, so tiba na aramas kan ye dipeo mekin lodiang lale. Okay, so tueja chai strumen katang kung child aramas suat murna child moitang krais child meur chai pan asayer me inang Koaros me controlia naso tueja inangan ichar ke mai popot mal inangan kamal nanak seliape sang pwukoah inang kaimo inang bang kamala. Okay, may ban ya arigo so ya me a child kela ilan na child morin souleng a kauno can transform a child maliel a child inang a child papah. Okay, kareta liaman me souleng pot kita ola man me soja souleng raw ya popot ma popot kapopot ta popot mal ay rana no yala warchoyo ni physical ni palwar rangak eupana ola bana same liyo tipsonta to ka napali palwaro tueta liyo nan nganaraka nara mata ora inna ngara papam aban bileo giraban workout raban asa tama work tama naman kabaran tama naman amang kabaran ira serve amanaman nito na rapapa pana. Okay, chai banan chiang Ahpw I chai banan chiang segoi songkan Koaros mekung koton kawela a chai pwopwoud wasa kasi yame pwoi mulatak pang kareyang inan nan so tuwa cha mangoyol pwopwoud man teli pwopwoud man ngoy kaparan kitar aman choror ay panasam automatically konon chamanta wasan wata may suchoka uyati aribanim saklanan so. Okay, charmay bilakiyak yo kapkaperen ki nanay malyel panas siyasa kuya kimasa ng got masani uya magmagatin pwoi kauno irong ya so wasay ka changalaro kulaya kuya akatwa sa Koaros mangi me Koaros. Okay, ikamelele me dame puksaraw kachin mama sanong ke child tuja tame kayo kesempwal masani ki wala man pakong pwoud tuja pakong peni ni duwan ang pakong pen kamwi kampan pen ka sa songong kamwi amay pwoud pichiya di pamperen eleso so yermen pichiti. Okay, iwe anta pakong tama kami wiyayang lab chiyo ime tama kami lab chiyon biyayang uka imagan biyayang. Okay, so ibambin may bilsuto wat kata wasami wat kong chel ni may sangat penay common sense penay malyal me inen iban matawatra ois chiban men pichiti ay pwod ete pichiya di makan sense wat. So iwe na kasaya pakong ang pwod tuwe chan pakong penu kasi many sense wat la. So ischana na wiyayang makweten sense wat la. Nan pwopwoud ansame kapansalar kon limpa ko pwukoah ara beya an lara manaman para yaw silu tami kawit kaskul ki rayo te pala sa ngayo checken chap chamao pwukoah amandrak yakya sa utrarakan tuja checken attracted banglang ataman ngay mau kita rekang ata asata ay suwat kan pwede kang yala tujekin kasalayang picture kasalayang culture mamao. Okay, mesakan pun tilit so anso mira pwopwoud plao ay pucha ko abang purya mo pwopwoud kitar
kurilaman. Okay, ninjabio iksin moin ya Cinderella wana inanlingan par silu jabek lang suwedikan irakoro saman jabek lang suwed tama uyawi ansa menceban ceptak lang atas suwedi naman tama kayo kesempwal abo Jacque so kamitong kauna child more. Okay, Jaiban in song o pompopan so Koaros. Aban sa makari a child to a ime person and a child pwopwoud, debil person and I more, pwuhk ay lamukikauno bananchiyang kapayata tame masani. So I kapayata automatically kisang yayer ay nangan men mwahu manape. Pagita lamukikot. Ikak mamahu yaman aki ay bodo sa kauno mangi. Ariat ma ichokala ayun nang ulara kiswasa wadong kauno. Okay? I magchenok turun problem kinan pwopwoud chay pun sa kauno ni me Koaros. Sanga chen chapio chay gatan ke pwopwoud mal chay licharki. Ayamu mana chay ban kasik me blessing daga paiban mi bewe. Pag chay koryalar po chay lagar ke pwopwoud mal ak chay licharki mi milale. Ariak chay kasik kauno mo kay bak chay kin suja matmataw. Chay mepkin pen luketo Satan. Ang gotong kaway ki chay po iyapo ko gotong kaway ki chay. Amak chay miminang planen Koht lamuk kauno epang keme sanga chay linongkan makaite kupra. Okay? Nanay ka school me naglaran kauno kupurki ki chay self control po ye wan limbak. Kayon lesson may Kitail. Limbak we ki self control. Ngayon laman million in masan buyata serumok-mokit nampalwara ipangkilang aja li Koaros mal moy pananahne. Kichay liya kan chay lasa a child boat kan kino sa pungalaligi. Ari sangan weakness ka mak chay liik chay lasa me child pwopwoud pok chay na paliyala sa wasan anan all kinanana wendi ang Ahpw. Okay, pwede kita palwaro wita puen kapara-paralaw de la samba. Arma liya man kamangi makamume bansapang anahne na pwopwoud akam wiya pepensasa tuja kam kol-koloke. Okay, ako tong kati ni gas station gas station close. Tama ba wiya? Ang kola niyo gas station. Okay? So kauno kupurkik child ang kolang child purity makalakal so child li chay bangya chay pwukoah. Okay, all marapil no pwede rin mas magdara resto ka control rin ngayon Sarawi kak. Okay, ngayon Sarawi kak. Karata ikos ko siya me Mauriyo likin ngayon Sarawi utana ban pepere de jor poy ngayon Sarawi kak sa wasay ki child ni me Koaros lel ni nangan utu kape. Okay, may nangan utu ko Kitail pwe apan taularos pala ay pwudo kay puye didip yanana kay sisol. Okay, liyakan pil. Kachay liyakan pil. Chay bil kuno makita kayol. Dichare ra chay souleng ichara chay nanim Sarawi chay kuno mengkorta. Aptama uyawi magchay pampona sa kauno o inangin ito ko kila nang kay sisol imi uyake kaskuling kay sisol. Tama kay sisol kun uya akin kemela. Akin disiplini akin kemela inangin ito. Okay? Ito aja. Hallelujah. So, men kakela kayang kecailan so mag-checkin. Tama kinala yung kecailo. May pangkas ko sa yari man pwopwoud. Tama kinala yung achaikin mo itong tipin kamala portanan pwopwoud. Ragin souleng sa noki. Kaitak souleng sa noki ap. Checkin may naanla mimiyang child pwud kuk chay solaki yang red ragin light the fire kakela kala rekindle the love kakela kala ama limbak. Okay, makoner me limbakan amo manggitiyo ka traw ya pepe laut sangara peren bana riak manana uya megot. Okay, manana uya megot manana kapakap laut manana kapakap pana kapakapana inen kesempwal. Terin pwopwoud sa kapakapana.
Okay, mo rakan ko la chaka pakapim Sarawi orang Sarawi. Iwasa ko me Satan can targeti. Okay, Satan can targeti po kita sudarayo pa na. Apde talk loud apde luhs chor popodio mo popodap sa kapakap. Punsa sa taulul kauno. Jal souleng kan jal wiya kapakap monok chaiken atak nan pwopwoud. Ayat un rail kan me punsa sa port. At un rail kan me stuip sa bal. Karata rail pwopwoud pan apde hopeless. Ay mimen kakela kayang kechay. Chay Koaros mo pwopwoud mal kito kauno nana chay pwopwoud. Kasarawi la palwara chay kapag chaylen wiya ni tuwang kauno amasani. Wan kapita chay kapang bless. Song kan mek chay mamor larak chay ban bless po kita chay panenenggot pensampawat. Okay? Aramas korusia na na Christian. Pwagi icha Christianity Christ kelep me along nan lang. Okay, kininda aichar bangula Sarawi mo aichar pangwang kunrail po Koht traman esotra Koht traman. Okay, kam sutra ka kamperang unani ape kauno. Kam sutra ka kamperang Koht tekan Jesus. Po Jesus kelep yime Koht. Okay? Karita maurun sa ko mimere. Ka icha ka melel me blessing mimelala po kita maurun sa ko mimere Krais. Ka melel tekan uyapa. Okay? Aral Koht ko mela. So imimen kakela kay ang gitad. Chay mo uya pwopwoud kano solar. Akin lel stage magapil tuwaja. Map kin miya nganen matakapan pwopwoud mas chapaliala. Nganen soma kaman pitidi amantera chama nara pass. Arira kaninta pana niya kamay yape. So ja mak kodolale. Utan chepel panu. Utu nga pwopwoud aban pwopwoud insense with joyo. Lao what the child the principle of God. Nan pwopwoud that child pani sinamala. Metueta ma may pitidi ay pwopwoud ape maso. Ayap suja pak makre te pak makre ap esaik makong ya. Orya nganen soma ko yuyayar na naik school kan. Nganen soma ko bangkang ko to atakat pwopwoud. Sikak mo isang pan katong gitar ngay mo isang pwwoud kita mandror tuetra. Iban repeat puya kita kauno say gabudi nan pwopwoud. Te say gabudi nan nauro. Kartay men kakela kay kichay. Kakela kay kichay. Krais I makayo. And mila na child more. Kumalagan me single sangan. Cherry abe pongkola. Kumalagan me single iko sa yayar. Mamanata mamer kalik. Akauno wiyata apodo wato. Okay, keden sa no koi rabaki. Pumakchay bang koi rabaki chay antiar meman me moin sapung. Chay kamitang cha kauno chay nor. Chay lalapochin papah Koht. Olang Koht aman. Liyang Koht aman. Ken attracted. Ken men pwudiki. Liyang Koht aman. Olang Koht aman. Ken mwahu ken men pwudiki. Pagita same spirit. Okay, same spirit. So ima puksaraw warning ken Kitail. Yerman yoke with unbelievers. Kende pwudiki aramas men me ama kamelel sodrat tuwa panata. Pagita emen irosang Kitail pekan magchay bang wiyakoinan sa ilakong pwopwoud wet. Ariyama child kan pwopwoud lar mona child ko do ipsapal agader changa sang ampoden aptatong scripture me ko saya am posonen am lalapotong kaunon ban sayram poden euran ampoden pambiliam papah kauno. Okay, kauno Koht limbak so yang mona child ban rikentel may pwopwoud kir sampar riya isa ka babil kasangat kiray poto tayan ano ya siya na klang la sa liliki apyanana watong Koht kayo kapakap kiyang Koht main Koht melaw kitong niya yan yung kaparin kiyay pot ni Duwen kilang. Okay, ko chapta practice kosoy kan pumelel kosoy niya chay kin palilaw di chay kitiyo kowe tuwa chay kin crush the spirit aramas ko niyangati bangoy liyaman ni chay ngilaw to ngay podo decision plan Koaros sa anahne matrokia mona panintayeng mo tuwa chay kisang sarenol re nan ngenew ko di cha hol mpanol ap nan ngenew ko di tuwa chay kemelar as a man me kapagipugitan buya igarapan kauna masani chailen moangen pansama chay moangen chay pwud kan arabilkin ragan angkarat ragan insalama ragan klangway mawa ragak lead Kitail pagita miautut. Okay, so chay ban nanjiyang buya ni Duwen masani.
Al pwopwoud kan nanti yang yeremen self control. Okay, may nong kelala mabang ala tamu pito ye we ligyo rapagi kai season kapaka pogita len Sarawi pan sawas. So pwuhk kitli iko sayayar me kosan tatra love, I love you, I love you, I love you rang Koaros ayap sujog lang yawakan ijay klang so charchor iban bil pega sal jalan datang ke masanan Koht puinan pwopwoud yo me baik yang masanan Koht amandra asa mes chaka ko kita laman ngayas ranchi ansa mi yap pwopwoud tala mami pang wo kita lai bod elela ansa mi yasa ta mes chupil ka ko kita la okay kecil aman aman cai ka pagubuktar ni Duwen Krais na aku purki cila nane tro saya masa nang Korint wo Kitail baik yang acai pwopwoud kan pan mau. Alright man because saya jata ay masamala. Okay, so yang mo mana cai pan rekindle de pwuhk kala siniyain men pwopwoud pung ki yamanaman perperang ki yamanaman kayo patan kapakap pana. Okay, o mak pana mo tangang poden especially olaka rapolan mo restaurant matawata uyapakan Kitail li kauno ki yang Kitail ability yo challenge matawata icing on the cake. Okay, olaka ba matawata tra bake tayo cake kan momot ak child makan matawata yang mo na iban isia lao li chapu ya lao masama-sama. Okay, kisakis mi mere child so ba ay bote ban chukak matawata yang mo natpan Pileu kita limpak na nat pwopwoud. So men sinsa na mau kaya ko anso men momol. Anso men sinsa na mau may rero perta so cha turma ban matawa ay ban wai to chai li chai mai chai ban osa anso ta magamen kapuro long wai dia kapan menjon na leta. Okay? Ari aban men ko sa ipwe apa cha perta so cha nok me matawa. Ari ke kapuro long nana Chasukin buyama pakyo na ne week. Chasukin day tape tek chakola itao te mo kilang mega child member bichay sa day tape. Aptami ko ya spend time pana. Okay, pwuhk achakin ninchapyok akin Kitail o irail to child eupanokan can make the relationship sweet. Para isak chay ko terapkilar mission the dog the serikan o Kitail li chay bigyan mom suwad la chay kan bil mentakila karata mga kiyang makeup ape amatawa wala man pitoy lang tatok li kasalel chor po mawagil kilang o prodo yay Kitail pinginstal uros ko dado wasa mo tuwajak chay kan mentakila risk Kitail or yak chay bil ala yang wala ka namin kilang way chay sa chokan nok sawas. Okay, so chay pananchiyang kulpa na chay tama ampodan kaparan ginuk ima ka present tama ampodan anahne ima ka kiyang tama ka anahne ima ampodan kiyang pagmapan mempara sejente wato sin mego ji ding pagang kilang laliki. Okay, kauno chugo por peren ki eminang puk Sarawi aramas mekamal aramas mekar sudapan sosokuin Koht. Okay, chay chuka kapareno kapakapanta la ya chay bang pwopwoud chay kasik chay bang sosokuin Koht. Chay sujuka kuya nan nakseli karkaruki seli ya chay nanangkan chay mata-mata chay pangkolayang chay pangkolanan sujupakyo. Okay, karita pwuhk kita God is holy. Iralakan me pangkoto mong Koht rana na momourki Sarawi pwuhk Koht Sarawi. Hallelujah. Benda cakap apa? Imen ko sa itra tayo masamala. So chay pambileo eupana ponget ni ay klokin kapag klokin sa keo. Chay pambileo eupana. Puka sambal sangan ko sa ika sangka trok chay kapag release power and Koht. Okay? Niya chay kin kapag power and Koht kun wiya sawas non relationship kan. Eway testimony ayo palasang ayo amen serpen wiya sang kito kapalin pwopwoud. Kapalin pwopwoud me pilparatan na napanay arutana. Insense wood as chukak ko say one insense wood kapalin pwopwoud. Kich kapag chan nak ngay tak kapag nek cha release power and Koht kapanaw yawi pasabang Korint. So emanda chay ko liya wanjing to mautana peren bwe irapur panaro men pileo pwopwoud. Duwen chay pan kasaleta ya ko perang Korint chay palian utangan triple pwuhk pwede kay. Okay? Kaya chay luhs kay. Mag chay pan sa masa ng Koht, imak chay luhs ki. Lel nan pwopwoud abak chay wiya luhs.
Ay mesetan mauki. Chailen luhs choyo, luhs pokon, luhs tang wengkod. Kamor me au yawik chail. Okay, chay kapakap. O mang siyowa kot kan labalap. Kalanganan kami. Kapag nga marami saraw kalangan, kapag kiyang kami sapul mo mo lilang. Kiyang tatong diya, dari di mo kami kajungkat kiyang sapul mo mo aramas. Sa kaprayang kami kapag, kasapa kalangan ng kami count Jesus, mawiyat kaun at sangkamor. Amen. 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 O kasalelia mango, chay bambileo chupana. Sojuk, clock is a keo, a white time. Bye.